Soc el Joan Salazar i t'oferiré el tercer i el quart moviment d'una sonata de Beethoven, opus 2, número 1.
Bones, soc l'Eric Vilardell i us tocaré un vals de Chopin a l'Opus 64, número 2.
Soy Bárbara Moreira y os tocaré el vals opus 65 de EmSG.
Bach, alemanda, suite francesa número 2.